sih kadang kita panta coba lo dak pini itu lorong hawar long itu general situation for Assam mate cek pen Jaffa Carbon district open itu penangan itu department pen health and family welfare department cingwai sih itu pini lah bangso health camp pamanong lo pini lah bangso adim bang kelake lorong LP school si patulong lo one day health camp pen total apai dak non an bang paroi ni dah bat mulu ketum si celang ponong lo lah si ini rong lo dak kado we rat mantap dak rong krip ho ni pan ni susi adat do rong ko ini adat rong do pusipu lah si labang solong sa me penangan rong rat manganang ciram situ dong lo lah si nilitung Jaffa pen sa me alang litum han lapaan kebang ben pen munduk na situ dong teleport nilitum han pen sa me kurang terpajer lo lah pen nilitum long nanti toy dong spesialis atau dokter dong alang itu mesti mereka prekjam mahawar pen itu dong dak kalang setong dong pen ke itu ngani rong arat la pen cinglok la pen itu mesti mereka ini cing samno la pen alang itu bantu dulu la pen kecil kan tu nai bang lalo itu man along itu medak pini langsung one day free health medical check up long nanti tong dong spesialis dokter dong man itu mereka itu curung tu la bang ke Dr. B.S. Tobbi Zaini Dr. S.K. Das ENT Dr. Nipen Inghi, eye specialist, Dr. L. Lozen, MD, Dr. Heman Difusa, Ayus, Dr. Samjutidas, MD. Lepen penangan pini sudah me doktor dom sudah medang cetong dom pen pini langsung health care mang ke ing samjin pen cun pon lo kado. So non ini kamu aja apa non kan dia Frank, kemudian langsung ke kedeng pun langsung dosulang. Lasi lalong hiltum non anmang hiltum ke cengsi farman mang ke pini dak dolo lapen next abang ke non son mijung ngalong sudah medo dopon lak langbung nimpi long sudah medo pon lak lapen kaki jana habar sudah medo pon lak lapen lan sudah kali hiltum kapre department men sudah mege non son veterinary department pen cenglok kapre department men sudah militum atau kan nu awareness si pidami pancin hiltum jesi kono.